BJP CPIM yakar final una khabar kubai langsung hambai ini pura Podasara village committee na under total 69 families 143 voters IPFT BJP CPIM yakar join khapeka unai koi din sakang bo sale sakang ni sakang chili kaisa joining program program BJP ni whole level committee president join khapeka tini bo whole level committee secretary join khapeka ifra motha Delhi na chili mai joining program oi tongo sara ADC elaka sara Tripura no mai ke chili tabok joining program dole khai tongo Tripura motha pasango Greater Tripura Learning Movement strong khani bagoi last fight 2023 chili Maharaja ba chaklajak last fight jeng kaplai ongane bagai thai tongo sini koimung joto tabat CPM BJP IPFT khai tongo no thani bagai buskao se Greater Tripura Land samnani Greater Tripura Land Movement Tripura sara 19 दफा तोनो जतनि बागै बिनि बागै जतनो सुबास माखानि जतनो फान मारनाय बिले सालो से Tripura मथनो स्ट्रंग खाय रायमा बिलेबो 2023 जोनो काप्लाय अंनाय बिनि बागै सिलजो ता खुबखौ तोनो BJP खायतोनाय CPM खायतोनाय IPFT खायतोनाय रक आरो दले दले जनि खायतोगो आरो खायबेनि बागै जे तोनो रनो सिनि कोइमु जतनो पाइपले हमबाय इनके एक टोटली पूर्व Podasara ADC village दुईटा बुथ BJP नि आन्दार तंगो सोसाइटी एवं सातुटी बुथ नि आं कायसा BJP नि सेक्रेटारि हिसाबै आं सामुं तांमाने आं 2015 गनो जयनि रगो 2015 नि ताबक 2021 इनके 6 बছर आने जाबत आं सामुं तांमानि फले जे BJP IPFT नि जे सामुं तांमानि हामियानि बागै आं जे नखा जे जिनि महाराजा जे सामुं तांमानि गामनि बागै सामुं ताङै ताबक जत जिनि 19 दफा जाति जिनि टिप्रा साना थांनाय